Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri Bikorwa Official. Nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Inkuru tugiye kubagezaho turayikesha ikinyamakuru cy'inyarwanda ngo bimeze bite rero. Umukinnyi w'amafilimi wamamaye nka Clapton Kibonge kuri ubu ari kubarizwa mu mujyi wa Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni mu rugendo rugamije kuruhuka no kuhakorera ibikorwa by'ubuhanzi asanzwe abarizwamo cyane cyane muri sinema. Uyu mugabo ubundi yizihije isabukuru y'amavuko kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru tariki ya 14 Ukwakira uyu mwaka wa 2024. Icyo gihe umugore we yamugaragarije nk'umugabo udasanzwe wabaye urufatiro rw'umuryango we. Clapton yabwiye ikinyamakuru Inyarwanda ko mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'amavuko ye yahisemo kwigira Dubai kuhakorera ibiruhuko, ariko kandi abijyanisha n'ibikorwa bye by'ubuhanzi ndetse n'iby'ubushabitsi yinjiyemo muri iki gihe. Ni rwo rugendo rwa mbere Clapton Kibonge akoreye hanze y'umugabane wa Afurika, kuko mu bihe bitandukanye yagendereye ibihugu birimo Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Agiye muri Dubai mu gihe bamwe mu bakinnyi be muri filime Umuturanyi baherutse gusezera, barimo Uwimpundu Sandrine ukina ari Rufonsina ndetse na Rurangirwa Ben ukina ari Ben, bagaragaje ko urugendo rwabo muri iyi filimi rwageze ku musozo nyuma y'igihe batanga ibyishimo muri iyi filime. Nyuma y'isezera ry'aba bakinnyi, Clapton Kibonge yavuze ko kuba umukinnyi yava mu mushinga wa filime ni ibintu bisanzwe. Yakomeje, iyo ikomeje irakomeza kuko nta cyatuma ihagarara. Hanyuma Clapton Kibonge akomeza avuga ko n'ubundi amasezerano bari barasinyanye ataraya burundu, bafite uburenganzira bwabo bwo kugenda bakajya mu yindi mishinga yabo runaka, cyangwa se umushahara wabo utabanyuze bafite kubohoka bakajya mu bibinjiriza. Ngayo nguko rero amakuru yaragezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Nk'ibisanzwe ni kuri Bikorwa Official, turabashimiye. Ciao ciao.